Asithathele ithuba ngenkulu intobeko nangenkulu inhlonipho sibingelele. Hallelujah. Amen. Glory be unto Jesus. Amen. Uyabongeka uNkulunkulu wethu namhlanje bazalwane. Amen. Amen. Ngiyabingelela kunina, ngiyayithoba ngeligama leNkosi. Hallelujah. Amen. Ubazalwana basibukela live ku Facebook, siyabulisa kubona abazalwana balalela ababukela amavideo ethu na ku YouTube, siyabulisa kubona abazalwana balalela ama-audio ethu, whether be it ama-podcast or lawo siwathumela ngo-WhatsApp, siyabulisa nakubona ngeligama leNkosi yethu Jesu. Hallelujah. Amen. Ela nje kulesi sikhathi bonke abomama baphakamisa izandla. Hallelujah. Amen. Hayi bomama, hey, ngikhulu namhlanje ingani lento. Amen. Hallelujah. Amen. Glory be unto Jesus. Amen. Ngicela sishayeleni bonke mama elikhulu ihlobo. Hallelujah. Amen. Ngithanda ukuthi ngivula umyalezo wami namhlanje, ngithathele ithuba ngithi kubo mama bonke, Happy Mother's Day. Hallelujah. Amen. Mina ke bazalwane, this is me. Ngikhula nginalento ethi uyazi ukuthi abomama bahlukanisele kabili, kawu-2. Hallelujah. Amen. Kukhona abomama abazale abantwana physical, kukhona abomama abangazalanga abantwana. Lokho akubenzi labo bomama babe any less of kuba umama. Nabo bangabomama. Because uzodiscover one thing empilo ukuthi umhlaba wonke bathi it takes a village to raise a child. Amen. So ezinye izinto zoyikhuliswa ufundiswa umama mekwa kamakhelwane uthi hawu ngafunda lo kulo mama, it is because kunento ayitshalile kuyena lo mama ukuthi abe umama. Khumbula ngelinye langa esikolweni siyaphuma ngebreak. Masiphuma ngebreak bezivamisa ukuthi siyothenga kulabo mama bathengisayo. Mangifika lapha sekhapha abangani bami ngidlile ngalelo langa ngadla fast bazalwane, ngadla slow. Ngalelo langa ngadla very quickly, akhapha abangani bami bayothenga. Omunye umama lapha athengisa wathi iza ngikuphe nasi isingo. Athi hawu mama mina sengidlile ngoba abona yini abangani bami bonke bayathenga, mina ngithenga xa ukuthi mhlambe anamali. So ubumama yinto engaphakathi komama. Hallelujah. Amen. Happy Mother's Day, Mama. Amen. Exodus chapter 2 verses 1 to verse 10. Sisazofunda umyalezo wanamhlanje uthi uthando lukamama, a mother's love. Hallelujah. Amen. Ayikho ke into elingana nothando lwakamama. Nothing compares to a mother's love. Phela bazalwane yephethe asifunde. Exodus chapter 2. Yes. At the
old enough, she took him to the king's daughter, who adopted him as her own son. She said to herself, I pulled him out of the water, and so I named him Moses. Hallelujah. Siyabonga kakhulu. Amen bazalwane. Sizovana thina sonke amehlo sicele ukuthi uma ke Dlamini asikhulekele. Hallelujah. Amen. Sisazongena emyalezweni namhlanje ngikubeleka kimi njengoba ngilapha ukuthi abomama abantu beyinyembezi. Hallelujah. Amen. Ingakho uNkulunkulu akhuluma ngomprofeti uJeremiah uthi ngitholeleni abesifazane besilisa abazokhala. Hallelujah. Amen. The mother's tears, they do reach heaven, they do reach God. Hallelujah. Amen. Glory be unto Jesus. Amen. Bazalwane, there are 9 things engifuna before sizongena ezweni ukuba sike sithi fahla ngazo. Hallelujah. Okokuqala, lezi zinto izinto ezenzeka kumama uma sekwenzeke lento ebizwa ngokuba iconception. Uma umama esethola ukuthi ukhulelwe kunento efanele ukuba ayilethe emhlabeni kunomuntu, ngoba siyazi bazalwane ukuthi abomama bayisango lomhlaba. Akekho oza emhlabeni ngaphandle kokuba ayothi via through umama. And uma umuntu sebenze isono kuGenesis chapter 3 lithi iBhayibheli inzalo yowesifazane iyochoboza ikhanda lenyoka. Hallelujah. It is that very seed that comes from a woman le enamandla to go and iyobreaka the head of the serpent. Now there are 9 things, noma there are 9 stages negaba eziwu9 umama aye adlule kuzona. Okokuqala, number 1, it is awareness. Okokuqala, umama uyabona ukuthi angisafani njengasekuqaleni. Mhlawumbe bengibona ukuthi ngingedwa, but manje sengiyabona ukuthi man ngazuthi sekukhona okukhona, sekukhona okuhlukile. Number 2, umama ubese wenza lento esibiza ngokuba ama check up. Hallelujah. Uyahamba yo check, umefika nasekliniki bamtshele ukuthi amaviki sewangaka kuloku akuphethe. Hallelujah. Khuluma ngalento bazalwane, ikhona nje nakulama verse bekade siwafunda uzoyibona wena mase singene ngaphakathi. Number 3 bazalwane, umama uba ne-warmth aphinde abe ne-comfort. Akakwazi umntwana ukukhula without i-warmth. Akakwazi umntwana ukukhula kahle without i-comfort. So umama yinto le eyakhelwe kuyena, yinto ekuyena ukuthi umama uphethe imfudumalo. Yingakho lekhaya uma lishiwo bathi lingcono ikhaya enomama, because you know ukuthi that home is not cold. Number
4 umama uba nalento esibiza ngokuba ama-cravings, ukukhanuka izinto angazidli. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi umama athi akayidli but ezwe ukuthi ayimani sekunento engiyikhanukayo, bese uyayifuna uyayilangazelela athi mangathola lokhu yindaba yiloko esekungene kuyena ngaphakathi sekufuna lento yingaka icravela lento. Ingakho uJesu uma ekhuluma nabafundi bakhe uthi mina ukudla kwami ukwenza intando yalo mthumeli. Number 5, singeke sakubalekela yebazalwane ukuthi umama kukhona ipain adlula kuyo. Bathi uma bechaza uJesu esesiphambanweni, bathi kunegama awaphiwa lona noma awakhandelwa wakhelwa lona. Lelo gama yigama elithi excruciating pain, elisho ukuthi wathathwa izandla zakhe zayoshaywa wabethelwa esiphambanweni zafakwa impikiri. Uma qedwa ukwenziwa lokho then kwaqanjwa lelo gama elithi it is a pain beyond any kind of a pain. Now umama ethwele ingane lokho kumenza ukuthi abe nama-pain ahamba avuke. Number 6, umama wenza ama-sacrifice. Nyamaza umama asacrifice athi mina noma ngadlanga kepha ingane zami zidle. Umama uyasacrifice noma impahla anganazo ngizoyigcoka le jacket yami eyodwa as long as umntana mangaqedwa amakhasa, noma mina ngadlanga as long as yena anente sesiswini. Umama moves by sacrifice. Number 7, ngifuna nje ukuthi nilalele bazalwane noma nilele. Haleluya. Futhi nilalele ke bazalwane. Number 7, umama umuntu wempilo. Abomama bazalwane bayafihla. Haleluya. Abomama benza njani? Abantu bemfihlo. Haleluya. Thiwa ngani bazalwane kamhlanga kwatholakala umunye umama sekashona, walokasho njalo athi phezu kwewardrobe kanti kunemali ayibekile lapha. Haleluya. Abomama ukuze impilo iqhubeke, everything that happens during lama stages okukhulelwa kwabo yenzeka in secret. Ingakho ufunda iBhayibheli ukuthi we cannot understand ukuthi kahle even amathambo akhiwa kanjani, ngoba uJehova lithi iBhayibheli I am fearfully and wonderfully made. Wambumba ngobuchule, wambumba esizalweni ingakabi khona, wenza into even iscience ehlulekayo ukuthi explain ukuthi amathambo simakade wahlanganisa kanjani, but uJehova uyenza lento ngokwesecret ukuze kuzobonakala lento efihliwe ngelinye lamalanga. Number 8, abomama abantu beprovision. Uthi uma sekuhamba isikhashanyana maqedwe uNkulunkulu enze kuba generate-ke even ubisi, ingane ingakafiki umama already usenobisi ukuze lengane izozalwa ibe provided for. Each and every day uma siyolala bazalwane, nasekuseni nasemini umama uyena wazi ukuthi kufanele udle namhlanje. Hallelujah. Number 9, which is the last point, abomama abantu bedeliver. Abomama bayadeliver ebazalwane. Glory be unto Jesus. Abomama bayabeletha efana ukuthi kube khona. Ingakho bathi uma bekhuluma mina noma ngaba nemali njengoba, but uma ngidibane nomama umammonde
uzothatha leyo mali yami ayenze ibe ukudla ekhaya, uzothatha leyo mali enayo ayenza ayiguqule ukuze kube neprovision engiyifunayo, but ekugcineni uzobe adelivile iproduct ayilethile. Hallelujah. Glory be unto Jesus. Ngifuna ke sishumayele. Hallelujah. Sister, verse number 1. During this time, a man from tribe of Levi married a woman on his own tribe. Hallelujah. Lithi iBhayibheli uma silifunda endlini kaLevi khona omunye ubaba washada owesifazana oqhamuka naye endlini kaLevi. AbaLevi bebadaliwe ke bazalwane bebabekiwe ukuthi bayokhonza eThempelini. AbaLevi baqhamuka from the house of Jacob. Hallelujah. Amen. Glory be unto Jesus. Amen. Verse 2. And she bore him a son. When she saw what a fine baby he was, she hid him for 3 months. Hallelujah. Amen. Akasithi hide him. Hide him. Hallelujah. Amen. Akasithi okay beka ke number 1 verse 1 kula sithola khona legama eqale ngalo ngathi abomama bane awareness. Number 2 verse 2 kula sithola khona legama leli engithe mina it is secrecy. Abomama bayafihla, abomama abantu bemfihlo ngoba uthe seka aware ukuthi I am a child. Lithi iBhayibheli wamthatha umntwana wambheka, uma seqala ambheka lo mntwana wayenza lento le ebizwa futhi nangokuthi it is a sacrifice ngoba lo mntwana fanele akhule endaweni comfortable, lo mntwana fanele akhule endaweni ewome. Wathi umembheka lo mntwana wathi what a fine child this is. Maqeda lithi iBhayibheli wamthatha wayomfihla ngoba bomama abantu bemfihlo, wamthatha wayomfihla for 3 months. Kwenzakalani after 3 months? But when she could not hide him any longer, she took a basket made of reeds and covered it with a tow to make it watertight. She put the baby in it and then placed it in a tall grass at the edge of the river. Hallelujah. Amen. But when she could no longer hide, because abomama njalo mabethwele beyithwele bazalwane kuyafihleka, but kufika isikhathi la ungasakhona ukufihla khona ngoba kunento oyiphethe. Kufika isikhathi la kufanele ukuthi udedele konke yize ipain ikhona ngoba usuyaqonda ukuthi izinto sezishintshile, izinto seziguqukile. I have a child but angikwazi ukuqhubeka ngimfihle uzobonakala ngoba eGibhithe at that time there was a decree ethi abantwana babafana mababulawe, but lithi iBhayibheli uMose wathi umevela wabonakala ethandeka, kanti uMose uzele uzofeza inhlebo lakaNkulunkulu. Bese lithi iBhayibheli wayofihla uMoses, but uma engasafihleki uMoses ama-sacrifice bemele kubenziwe ize ipain ikhona, bemele ukuthi ayokhandela ubhaskidi ukuze uMoses kube nethemba lokuthi uyoqhubeka phila. He shall continue to live. Lithi iBhayibheli wamthungela ubhaskidi. Lo bhaskidi wawuthunga ngebitume nangekotayi ukuze umntwana angamizi. Ngiyasithanda lesilungu esifundwa usiswethu uThembi siyasho sithi she made the basket to be watertight so that amanzi angangeni, so that there is no penetration ezongena. Yebazalwane abomama banayo lento i-creativity into yabo bomama. Hallelujah.
abomama mina ngiyazi yazi omunye uke wakhuluma wathi abomama uyakwazi ukuthi niyi4 ekhaya enza ukuba niphile idingo zenu uyibonelelwe but nina ningabantwana nithi mase nikhulile niyi4 ninjalo lihlule ukuthi nimnakekele abe ayedwa nje ngoba umama uyakwazi ukuthatha ipiece yenyama ayibona ukuthi i1 anibale ekhaya ukuthi ni3 but namhlanje nonke lale lidle inyama ngoba uyabheka umama athi le nyama njengoba iyincane so angiyitoka amapiece ngithathe izambane ngifake kube igravy kube umsobho kube ngazuthi ngiyenza isitshulu ngoba icreativity yinto yabo abomama umama kaMose wamthungela ubasket ngiyacabanga ukuthi azame nje awuthunga nje ngokwazi kwakhe but wawuthunga wayekhuleka azi ukuthi lo engufakayo njengoba lo basket ngiufaka even isikontiri ngiyazi ukuthi amanzi angeke azagene ngoba ngithatha umntanami ngiyomfaka emanzini ngiyomfaka uriver the river Nile and the river kunama crocodile river kunezilwane zakhona ngithini kahle kahle ngalomntwana engimthumelayo ngoba each and every time abomama bazalwane basifundise uma seqedile ukusifundisa the unfortunate part ukuthi mela sidedele siye emhlabeni siye ezweni khona yonke into ezweni khona nabantu abangasidla siphila but umama uthi ngimthungela ubasket ngoba kunento engifake kuyena lo mntwana izomsustaina noma efika la angaphela khona akazi ukuphela ibona bomama abasikhulekelayo basithwala ngemikhuleko ukuthi izinto zingaqedi ngathi nalamandla phela khona nalabantu basiphendukela khona nala izimo zisivukela khona but ngemthandazo kamama siyakwazi uma siqhubeke ngoba umama uyasikhulekela athi uphumile nje umntanami uzobuya ngoba ngithemba uNkulunkulu ongaphezulu kwakona konke abantwana bathungele ubasket bafake ubasket bathandazele funda kuyokusiza ukuthi ungakhuluma into oyibonayo khuluma la ufuna ibe khona hallelujah if we go back to Genesis chapter 1 lithi iBhayibheli uNkulunkulu esedalile izulu nomhlaba emhlabeni bekade kunjani bazalwane kunjani kumnyama it was dark God did not come and say emara kumnyama niyabona lokumnyama okungaka it is very dark but God came in and said let there be light and immediately there was light so ungakhulumi njengomama lento ibona yeke changaza ukuthi ayikho ukhulume le ofuna ibe khona ngoba icabanga lento nami umama uthuma ubasket ufaka umntana wakhe ubasket iriver Nile yaziwa kunama crocodile ayaqeda ngabantu ayidla noma ngabe yini uyamthatha enjalo uyomfaka ku river Nile enhlizweni yakhe uthi akunanto ezodla umntanami ngiyamthumela lapha angeke azabe isacrifice qhubeka sister. The baby sister stood some distance away to see what would happen to him. The king's daughter came down to the river to bathe, while her servants walked along the bank. Suddenly she noticed the basket in the tall grass and sent a slave woman to get it. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Bazalwane lithi iBhayibheli umama wahlala ekhaya akahlelanga ngoba hleli umama kunento kimina ethi lo mama uyakhulela while a strategic
uphinda uthumela usisi kaMoses, hamba uyobheka ukuthi kwenzakalani emntwaneni. Uma usisi kaMoses aku distance kuqhamuka indodakazi kaFaro. Abafunda iBhayibheli basho ukuthi le ndodakazi kaFaro izalelwe ebukhosini, that is number 1. Number 2, ayinangane nayo. Uma iqhamuka to the river, i-river iyaziwa ukuthi it is what? Water. I-water ikhipha ini? Water produces life. Uma besondela to the water which is producing life, babona ubasket, then bayabona ukuthi there is life in that basket. Balanda ubasket, uthumela the slave ukuthi yolanda ubasket. Uma ibuya no basket kuyena, uyabona ukuthi there's a child. Meaning the river has given me life. Lempilo fanele ukuthi preserve, ngoba each and every time there is life sisebenzele into eyodwa ukuba impilo, let it be preserved, let it be kept. Now uma esho njalo kuba khona a bit of a confusion kancane ukuthi ngiyokwenza njani ke manje ngenxa yaloko esemdibane nabo lana, bese lithi iBhayibheli kwasondela usisi kaMoses. Umesondela usisi kaMoses uthi ngiyokufunela yini umzanyana ozokunakekelela nekhaya. Uthi yes, go uyokufunela umzanyana. Hallelujah. Because why? Provision is there. Glory be unto Jesus. Amen. Delivery is there. Hallelujah. Amen. Kumela resistance. Opened it and saw a baby boy. He was crying, and she felt sorry for him. This is one of the Hebrews' babies, she said. Then his sister asked her, shall I go and call a Hebrew woman to act as a witness? Please do, she answered. So the girl went and brought the baby's own mother. The princess told the woman, take this baby and nurse him for me, and I will pay you. Hallelujah. Amen. Glory be to Jesus. Amen. During that time of a bit of a confusion, sisi uyavela usilithi iBhayibheli wathi indodakazi kaFaro, hamba uyomfunela ozomkhulisela yena, because I can see ukuthi lo uyingane yamaHebheru. Imagine this, ukuthi ubaba we princess ukhiphe decree ukuthi bonke abantwana 3 years emnyama okwabafana ababulawa, but yena lo osebukhosini uzasebeza athi I am carrying a child yamaHebheru. Bazalwane, uyabona uNkulunkulu ngalendlela asebenza ngayo, akangiphinde lento. Ubaba ukhipha a decree ukuthi bonke abantwana babafana bamaHebheru ababulawe. uMose ubekade efihlelweni, uMoses ufihlelwe ukuthi akufunekanga afe ngenxa yani ye-appearance yakhe, ukuthi ubonakala amuhle. Lithi iBhayibheli indodakazi kaFaro yalela ukuvula ubhasikidi, yabona uMose akhala. Lithi iBhayibheli wamdamkela, wamzwela. She felt his pain and then wathi ngiyamthatha lo mntwana, I am keeping this baby. Maqeda ke bazalwane, lithi iBhayibheli mela buyele ekhaya. Fike ekhaya mele the very same father othe abafe labantwana mele athi excluding uMoses. Nyaphila the very same king othe abantwana mabafe, ngoba inkosi yakhipha umyalelo yathi abantwana babafana babulawe, kuthi mabaqeda nje ukuzalwa laba ababadilivayo, yabo isilungu sesibaleki kodwa kubani abantu abadiliva abantwana, laba ababadilivayo lamanesi lawa abadilivayo ababulayo, but uNkulunkulu wenza ukuthi abantwana bangafi. Kuthe mabangafi abantwana, kwahamba isikhathi, inkosi yabuya yathi
amfozele umntana omfana 3 years and young akamthathe ayomphonsa ku river ukuze afe noma mamentabeni amphonse it is fine as long as the child is dead. But uMoses waqhubeka waphila. uNkulunkulu ngalendlela sebenza ngayo umntana sekhaya ufuna ukutshela uzokudlulisa esimeni la becabanga ukuthi wena uzofa khona. Usimakade uzokwenza indlela la ucabanga ukuthi akunakwenzeka la sewudele khona uthi akwenzeki but umbone uNkulunkulu akuvelela ubone uNkulunkulu akuvulela umnyango ubone uNkulunkulu akwenzela umusa uthi kanjani uthi uhlalele ithemba seliyaphela uzwe ngefone call ebisi igama lakho ithi wozoqala emsebenzini uthi kanjani ngoba inkosi ibone wena inkosi yakhumbula inkosi ekwenzela indlela. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Glory to Jesus. Amen. Lithi iBhayibheli hamba ufuna a Hebrew woman. That Hebrew woman uzonakekela lo mntwana amkhulisa. Uyahamba uyomlanda. Ulanda ba? Umama kaMoses. Hallelujah. Ulanda umama kaMoses. The very same woman omzele sekathola uyakomishinwa ukuthi khulisa lo mntwana. iBhayibheli ngiyathanda ngoba libe specific lasho ukuthi thatha le ngane yokukhulisela yona mina ngizakhokhela. Ukhulisa umntwana wakhe sekayabhadala. Khulisa umntwana wakhe sekahola. Ngoba kunesandla sakaJehova phakathi. Angifuna okuningi nawe ngiyacela uma uzungafuna okuningi. Bayeke bonke abantu. Thandazela nje ukuthi empilweni yakho let there be a hand of God. Ibonakale ibe traceable. Ukuthi noma abantu beqala bekhuluma bathi hayi man kunesandla sakaJehova la. Benezinto ebesingazenza but asikhoni ngoba siyabona kunesandla. Ngoba ukuba nesandla senkosi bazalwane siprovider nala ungasacabanga ukuthi uyobonelelwa khona nala amandla kuwena asephela khona but the hand of God senza make sure ukuba uyathwalwa from one side to the other, uyamuva from power to power, uyamuva from glory to glory. Ngoba kunesandla sakaJehova. Hallelujah. Sikhona isandla sakaJehova mina ngeke ngasibona ebazalwane. Ngaqala ngasibona umfana engangifunda naye. Hallelujah. Lo mfana walova eklasini esikolweni angesenze next. Angeke nje. Ngaqaphela phela mangilokuhamba amalanga. Njalo lo walova asenze next. Ngathi ake ngizame ke nami. Alova bazalwane. Mangicela ukulova mangibuya umsebenzi ungakanani. Ngathi shuthi lento phela shuthi yangeyibo or yena ukhuluma nabo mistress athi uzobe ngekho bathi angeke bafunde namhlanje. Ngangasa understand but ngokuhamba kwesikhathi ngabona ukuthi ifavor kaNkulunkulu uma ikulocatile kunezinto ezenzeke wena mawungekho. Uma uDavide ezogcotshwa ebazalwane kubuzwa umbuzo baba kuJese kuthiwa abafana baphelele na uthi uJese cha usekhona omunye ulekwa luseni lithi iBhayibheli wathi umprofeti uSamuel hambani yomlanda angesenze lutho engekho angesilale phansi sidle angekho angesiqhubeke angekho sidinga yena even nophondo lwamafutha azange azaphuma amafutha but wathi uvela uDavide eqhamuke kwaluseni nokumlongo lithi iBhayibheli a command was given to umprofeti wathi uNkulunkulu sukuma umgcobe maqedwe
uphondo lwamafutha lwehlele ekhanda lakhe. Hallelujah. Qhubeka lesisithembi sesiyama khona. Verse 10. Later, when the child was old enough, she took him to the king's daughter, who adopted him as her own son. She said to herself, I pulled him out of the water, and so I named him Moses. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Mvumele ke ngithi kuwena sesigcina. Kukhona izimo ezizokwehlela. Lezi zimo mazikwehlela zize ukuzokupha igama elithile. Kuthathwa ingane imikiswa kumntwana kaFaro. Uma efika uMoses kuthiwe nangu umntwana lo sekakhulile. Umama lo umntwana kaFaro ukupha igama, uthi igama lakhe uMoses. Igama elithi Moses, it's a Hebrew word umqamba according to in location yalazalwa khona. Moses, it is not an Egyptian name, akulona igama labaseGibhithe, but igama lalavele yena aqhamuka khona. It is a root name. It is Moses. I am naming him Moses. Why? Because I pulled him ngimdonse from emanzini. Hence igama lakhe Moses. Situations will come. These situations may fika esekuthi asokupha igama. Ngiqaphele into eyodwa ke ngegama ukuthi most kuvamisile amagama ahlukaniseke kabili. Ukhona igama elihle, khona igama elibi. Then it is up to you ukuthi isimo sikupha liphi igama. Ingabe isimo sizokupha igama lokuthi wena uyisehluleki na, noma isimo size kuwe uzokupha igama lokuthi wena ungumnqobi. You have to decide what to follow when a situation afika. Kufanele ube umuntu uthi mina angizuvinjelwa izimo, ngiyaqhubeka noma ngabe kunjani, noma singathandeki angeze iziqede ngami. She named him Moses. Hallelujah. Because umkhiphe emanzini. Now ngifuna na into engifuna uyibamba. Sesiyaqina. Engifuna ubambe yonke into ehluphile. Wena uzoba namandla phezu kwayo. Yonke into ekhalisile, yonke into ehluphile, unamandla wena phezu kwayo. Chaka amandla akho ukuthi akuphi futhi angakanani. Uma disqualify ungakayi empini. Hallelujah. Ngoba you qualify. Kumona bonke abantu abaqualify, wena you qualify. Hallelujah. uMoses ukhaliswa amanzi. Lithi iBhayibheli anizwe system bafunda athi wamthola ekhaya. Ukhaliswa yini uMoses? Ukhaliswa amanzi. Uma sekhulile uthi dedana no sukani. Each time kune challenge yamanzi, uMoses uthi mina namanzi siyazana. Lento yamkhalisa kakhulu ngimncane, but no more. Mina namanzi siyazana. Mbeke uyahamba uyoma elwandle olubovu, uphakamisa induku, amanzi enza njani? Ayavuleka. Uthi uNkulunkulu kuyena, Mose kwenzakalani? Uma beqhubeka nendlela uthi Nkosi
I understand mina abantwana bakwa-Israyeli bafuna amanzi awekho. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wathi hamba ukhuluma nedwala, wafika edwaleni uMoses wakhuluma nalo, bathuthi uyenga wagcina lishaya idwala. Guess what? Idwala lakhipha amanzi ngoba yonke into ehluphayo wena unamandla phezu kwayo. Ngelilanga bahamba bafike Mara bathola ukuthi amanzi akhona ayababa. Uthi Mose mina namanzi siyazana. Lithi iBhayibheli wathatha igodo waliphonsa emanzini. Amanzi had no other choice but ukuthi amlalele ngoba lo muntu uyazana namanzi. Ungayibuki inkinga njengeyinkinga but ibheke inkinga njengezinto ezithatha zikumikise ku promotion yakho. Uthando lukamama. A mother's love. Semkollector nje amapoint wami okugcina. Ake ngikhuluma about two things bese ngiyasuka la. Ake ngikhulume about uthando lwakamama kancane. Maqeda bese ngigcine about uhlazo lwakamama. Hallelujah. Uthando lwakamama. Lithi iBhayibheli kukhona umuntu mama igama lakhe uRebecca. Lithi iBhayibheli lo mama ubezela abantwana ongamawele. Amagama abo Esau noJakob. Lithi iBhayibheli lo mama ngenxa yothanda nalo noma ngenxa ye-favoritism kuJacob wathanda kakhulu uJacob. Maqeda lithi iBhayibheli wahlalelalele ukuthi ubaba kaJacob ukhuluma uthi. Lithi iBhayibheli wezwa ngelinye ilanga uJacob angekho. Wezwa ukuthi ukhuluma ubaba uthi indodana yami Esau hamba umzingelela iSpringbok bese uyasibamba usike leso Springbok, thathe leyo nyama uyipheke uyilethe kimi ngisodla ngikhosis. Lithi iBhayibheli esezwile lokho waphuma uEsau. Mephumile wagijima umama wathola uJakob wathi ngizwile ubabakho athi umfowenu akahambe ayofuna inyamazana. Hamba wena esibayeni ongibambela indwa lezimbili ungilethele zona la izinto ezimbili imbuzi ngisazi. Ungilethele zona bese ayiprepare the meal ayithandayo ukuza zokubusisa. Uthi uJakob mama ngiyakuzwa ukuthi ufuna ukuthi baba ngibusise but kwenzakala uma engiqalekisa. Uthi umama uRebecca leso siqalekiso angesiwele kimi I will take it ngoba umama umuntu wesacrifice. Lithi iBhayibheli waprepare imili uRebecca wayithatha uJakob eselungisiwe wayongena before uyise. Maqeda uyise wabusisa yena ngoba kunomama owenzile. Lithi iBhayibheli ngelinye ilanga uRahabu wathi uIsrayeli efikile eJerikho. Umefika uIsrayeli eJerikho maqeda lithi iBhayibheli wafihla ama-spies ngoba uyakhumbula ngitshela ngithi abomama abantu bemfihlo. Lithi iBhayibheli wakhuluma uRahabu wathi ngiyazi uNkulunkulu uzonqoba but yodwa into engiyicelayo ukuthi maniza nizophuphisa iJerikho nize ningawubulali umndeni wami. Bathi mama fasela intambo ebomvu efasitereni siyobona ngentambo yofamily izophila. It is that very same Rahab elithi iBhayibheli ubekade ayiprostitute. It is that very same Rahab umufunda umlando kaJesu uyavela njengokhokho kaJesu ngoba bomama kunento uNkulunkulu ayifake kubona ukuziletha ushintsho emhlabeni. Namu mama lithi iBhayibheli lo mama ubezele amadodana amabili. Inkinga yakhe ukuthi wasuka endaweni noma emhlabeni kaNkulunkulu waya emhlabeni wabezizwe.
lithi iBhayibheli uma sesukile amadodana akhe wafika lapho washada abantu ababili waba nabomakoti ababili waphinde wahlala futhi nanendoda yakhe lithi iBhayibheli kanti ngebhadi uNkulunkulu kuleso sikhathi kuleyo ndawo kuyabulawa kunesifo esibulala amadoda lithi iBhayibheli wafa indoda yakhe umiqedu kufa indoda yakhe wafa amadodana akhe amabili igama lalo mama uNaomi lithi iBhayibheli kuthe sebafile waya kumadodakazi akhe noma waya kubomakoti bakhe wathi kubona phendukani nibuyeleni kwabakini ngoba mina kusenanto engiyonipha yona ngoba noma bangathi ngazala umntwana kusasa niwenzani niyobalinda ukuthi bakhule ukuze bazoba amadoda eno there is nothing enganikeza yona lithi iBhayibheli uOpa wamflathela wajika wabuyela kwabakubo lithi iBhayibheli uRuth wahlala lithi iBhayibheli uNaomi wakhuluma noRuth esebonile ukuthi uRuth akahambi wathi kulungile Ruth yini into eyenza ungahambi maqeda athi uRuth mama ngikwazi ukusuka ngikushiye ngoba sengiqaphele into eyodwa yize mina ngingowabezizwe sengibone uNkulunkulu wakho ingakho ngizothi kuwena mama namhlanje ungancenga ukuba ngisuke ngihambe ngikushiye kepha la uyakhona niyoyakhona la ufa khona niyofa khona abantu bakho akuba abantu bami akube ukufa kuphela okusahlukanisayo angabi khona enye into ezosahlukanisa lithi iBhayibheli waqhubeka nayo uma befika phambili wamcoacha ukuthi uBoaz uyomthola kanjani and izinto zahamba njengokusho kwaNaomi maqeda uRuth washada noBoaz abomama banamandla haleluya abomama banamandla ingabolela comrade lathi abomama bayini abazalwane bayimbokodo haleluya sengcina ke ifuna ukugcina ngohlazo lakana ngelilanga kufika ingelosi ithi kuMaria ewena ufumene umusa esifazaneni sokhulela uzala ingane uyakuba umkhululi wabantu you shall name him Emmanuel meaning God with us uma esekhulumile uyabuza lokwenza kanjani lo ngomna nasathi ndoda lithi iBhayibheli moya ngcwele uyasibekela maqeda bese wena ungathiswa amandla bese lento yenzeka uthi okay akubeki nje ukusho kwakho ngoba mina ngincekazi inkosi lithi iBhayibheli shipho uhlazo ngoba noJoseph besehlose ukuthi amlahle but kwabiza kuba mngenelela ingelosi an angel intervened when an angel intervened lithi iBhayibheli uJoseph wasala waqhubeka nayo Mary umeqhubeka naye bashada but ubekade ethwele uhlazo aba nalento ukuthi ngelinye lamalanga uhlazo lwami lulosuswa ngelinye lamalanga uNkulunkulu uzongenzela indlela ukuthi uhlazo lwami lususwe lithi iBhayibheli bathi ufike emshadweni ekhana kwatholakala ukuthi iwine selinqamukile kwatholakala ukuthi iwine seliphelile waya kuyena wathi iwine akabanalo bona ukuthi wenzani lithi iBhayibheli wathi uJesu mama ungene ngani kokwami ngoba isikhathi sami asikafiki but wayadipha uJesu wabona ukuthi isikhathi namhlanje sesifikile sokuthi uhlazo lwaMary maqeda bese liyasuswa wabatshela ukuthi abathathe imigqomo yokugeza bathele kuyona amanzi bese bamikisa kumphathi wezitsha Heshe was removed. Hallelujah. Her shame was removed. The last one. Kuno mama. Lo mama indoda yakhe bese indala. Lithi iBhayibheli njengoba indala indoda yakhe isebenza ethempelini.
bengasakholwakali ukuthi khona into engenzeka. But ngoba uNkulunkulu ekhona and he has the final say, kwaba khona into eyenzakalayo. uNkulunkulu kanti uzobahambela, azobabusisa ngomprofeti. Lithi iBhayibheli wanele ukuthola uElizabeth ukuthi usekhulelwe. Lithi iBhayibheli wahlabelela wathi yenze njalo inkosi emhlele yambheka ngayo ukususa uhlazo lwayo. Mama, qhubeka ke uhambe noNkulunkulu, qhubeka umkhonze umkholo uNkulunkulu, qhubeka ukhale kuyena njengobaba kuwena, ngoba ushilo wathi yena unguyise wentandane, wathi yena uyindoda yabafelokazi, wathi yena ungubaba wethu. Qhubeka, yizihlazo likhona, yizinkulumo zikhona, bakhuluma abantu, baqhubeka noNkulunkulu wakho, ngoba uNkulunkulu wakho uyathembakala. Nalabantu sebajike khona sebangasathembakalanga, uNkulunkulu wakho wayelusaphila uzolisusa uhlazo lwakho, angeke ufe ngalolo hlazo. uJehova will remove your shame. Singaphakama thina sonke bazalwane.